הם למועדון, הוא שנייה אחת לרכב ואז למועדון. נמרוד! לאט-לאט. Akol es po. Nakano isip-isipan ning kabalentamong Marvin Dabo Cuellar amilubla keng Israeli territory deng Hamas militants ibat king Gaza. Kwento na ning 47 anyo sa caregiver keng Jerusalem. Manyaman niya man tudtud anyang malyari in coordinated attacks dareng Hamas militants keng Israel anyang October 7. Bala kumani na po mo. Kasi ating construction keng lelemi, sabi ko siya ba, pwedeng mag-construct ako at kanyedaya keng isip ko. Wow. O kaya niyang tinalakad ko, linwal ko keng garden, siren pala, arakit ko lang rin missile mitatagalan keng babo. So, kanita pa mixing ka na, kulik siyempre, biasing, na ating palang terror attack ng malalyari. Uling National Coordinator ning Volunteer Against Crime and Corruption o VACC Israel Chapter Cuellar, tambing yakanong kinontak karing aluapang Pilipino king Jerusalem. Wala ako kini mong Jerusalem, so may akong warning king GC, may karing taga Jerusalem, at wala ko kami mo. So, abalo ko na buong Israel na pala, at kitang GC may kang embassy. So may warning na lang naman keep safe. October 12 anyang akasabi ning CLTV 36 News si Cuellar. Agpangkaya, masalese no man bili king Jerusalem uling malaot ka rin ing pamanatake dareng Hamas militants. At bis naman sa nene kanu king makanining gulo uling 18 years ning magobra king may sabing lugal, mimingat ya pamuri ni Cuellar, lakwas da kalakanong Hamas fighters deng may kalub king teritoryo na ning Israel. King Jerusalem, king magbayo mo kini itang nakalupain dati, ito, alang pakasara halos, pero 60% na ating pakabus ni. Pero itang normal life, doble ingat. Kung emo doble, dagdagan mo kasi, then may luba terorista niyang infiltrate datang fence almost 1,500 na rin may lug. Kaya ngayon scattered lareta at ilangasam sa mga military police, sa vehicles, at ilangasam sa mga private cars. So, reta nga luwa, dudurot laking miyayaliwang part na ng Israel. Nung Cuellar kanu ingkutnan, pasa na bisang muli bis naman makanyaning milyari king Israel. Pani po na napakasikanu, ing kayang retirement kaya rin nalang pepagaral din kayang adwang anak, ampong paunakan. Pero karen kanong bayo-bayo pa mo king obra ka rin, kanu makanini ing sitwasyon. Hindi tang bayo kayo bayo la, ila siya naging sitwasyon, ating bisang magparepat. Kaya lang, sinabi ko karela, ringaliwa, generally, ini mo Kapampangan. Nung magparefat kayo ako, at nabanggitan nyo, bisa kayong mibalik, malabo ito. So dapat, bayo kayo magparefat, ay pakisabihan niya kayong employer, kung potang magparefat kayo at may hinupa na intention, nung kwananda ko pa, itay problema ka rin. Kasi nung 2 years, 1 year ka pa bigla ka magparefat, so kay ba't asahan mo, mibalik ka, makanita kaligwa. Papayabot na namang Cuellar kareng kabalen keti Pilipinas na atin ka mag-anak king Israel, na ilang Pinoy ka rin, mipapagmalasakit la ang pumisasan metong. Pero pumigagana ka, kami bilang leader ka rin organisasyon at yung ganitong group chat, kaya beng embassy, kaya beng OWA Manila, DFA, yung DMW, gagawan mga ping ega-nagana para rin ega-naganang Pilipino kini, reach out, mo po rin Kapampangan. Agpangkang Cuellar, atin kanong may 3,000 Kapampangan na magobra king Israel, akayabe da king grupong Dispo Kabalenku,
at tropang Kapampangan. Para ka rin kabalenta mong ating kamag-anak king Israel, abisang makibalita king malalyari ka rin. Malyari ko kanong maos kang kwelyar karing numerong 0559-934-552 o 972-5599-34552 o kaya i-message siya ikwelyar king kayang Facebook Marvin Dabu Cuellar. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalid.